Uyu munsi rero tugiye kuganira inyungu zo kugira Imana mu muryango. Kubera ko introduction twayikoze twirirwa tubisubiramo, hano hariho ibintu bigera kuri 11 bishobora no kwiyongera, ariko muri isomo wenda ndavugamo bimwe ibitari bushoboke kubera amasaha, tuzobivuga nejo nta kibazo. Inyungu zo kugira Imana mu muryango ni ukuvuga ngo Imana niyo yaremye umuryango kubera intego zayo. Iyi Mana rero biragaragara neza ko Adamu na Eva byageze igihe barayita. Ntabwo Imana izija kure y'umuntu, ahubwo umuntu niwe uzuja kure n'Imana, kuko Imana yo iziguma muri wa mwanya. Niyihamagara izihamagara ngo wowe wagiye kure ngarukira, nimungarukira nzabagarukira. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo yagiye mu byaha ahita aja kure n'ubwiza bw'Imana, kubera ko Imana irera ku buryo idashobora idashobora gukorana n'umuntu wanduye. Iyo rero umuntu abashije kwihereza icumbi kugira ngo agendere mu bushake bwayo, Imana iraza ikabana nawe. Umuryango iyo wemeye ukavuga ngo twebwe reka Imana tuyihereze icumbi, hari inyungu bifite, kubera ko mu isi hariho ibyitwa Imana byinshi abantu bayoboka bakabisenga bakabyiringira mu buryo bukomeye, ariko hariho Imana nyamana yaremye ibyo byose. Iyi Mana kuyitunga mu muryango bigira izihe nyungu? Kuko ari abantu cyane cyane nkatwe twagiye tuvuka dusanga ababyeyi ari abakristu, tukumva ko ari ibintu nyine gusa biri aho, ntitubashe kumenya uburemere n'akaga gakomeye abandi bagira. Ariko ni izihe nyungu zo kugira Imana mu muryango? Cyangwa se nimba hari umuryango wo barataye Imana, noneho inyungu zo kugira Imana muri uyu muryango ni izihe? Icya mbere, bizana umugisha. Gutunga Imana mu muryango mukayakira ikaza ikaba mu rugo rwanyu bizana umugisha. Reka dusome Gutegeka kwa 2 mahubiri na nyimbo za wokovu zitakapo nyamanza uliyelikata neno zuri la atakusanya ngano kwa furaha ndani, bali makapi yote yatatupwa moto, rafiki utakosa. Ibice 28 zo Gutegeka kwa 2 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 14. Twavuze ko ikintu cya mbere kugira Imana mu muryango bizana umugisha. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose gutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Icya mbere, umugisha wa mbere, uzagirira umugisha mu mudugudu aho utuye, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe.
hazagira umugisha igitenga cyawe n'icibo uvugiraho. Uzagira umugisha mu mashya no mu mazi. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ukagenda mu nzira ikuyoboye, amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka, agutinye. Kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe, n'iby'amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yahiye ba sekuruza yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo aje akuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze tuzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, tuzaba hasi. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera, tuteshuke iburyo cyangwa ibumoso, ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose uhindukirire izindi mana uzikorera. Tuvuge ngo amen. Icyambere, gutunga Imana mu muryango bizana umugisha. Nubwo ushobora kunyura mu ntambara zikomeye, twagiye tubona mu nyigisho zitandukanye ko Imana ishobora kutugaragarisha ibyo yaduhaye, ikabitwaka. Waba ari umubiri ukarwara, bwaba ari ubutunzi ikabudukuraho, kugira ngo itugaragaze uburyo tuyikunda. Amen. Igaragaze uburyo tuyubaha, kandi tuve kuri urwo rwego rwo kuyizera tugere ku rundi rwego. Ariko nyuma Imana izayongerera kuba wamugisha wose yari yaraguhaye. Ni ukuvuga ngo umuryango wahaye ikaze Imana ukagendera mu bushake bw'Imana, tuteshuke. Imana mukayizana mu rugo rwanyu, mukirinda ibyaha, bizana umugisha. Tuvuge ngo amen. Kandi umugisha mu buryo bwose, mugahirwa. Umugisha ukababaho, ukabakurikira ku rubyaro rwanyu, kubera kuko mwemeye kwimika Imana mu rugo rwanyu. Icya kabiri, inyungu ya kabiri, bitanga isezerano ry'Imana. Inyungu ya kabiri yo kugira Imana mu muryango, bitanga isezerano ry'Imana. Ibanga turusha cyane abapagani, twebwe abemeye guhereza Imana ikaze ngo ibe mu buzima bwacu, nuko tuba twicarana amasezerano batagira. Amen. Ibi bihe byose bihari bigenda biba ku bantu bizeye Imana, baba bafite amakuru, nta gihe kitaza kibaho batakizi. Igihe kimwe nigera kuba mu bihe byo gusenga 2013, noneho Imana yazirambwira ngo imbwira abakuru y'ibihe byo muri aka karere harimo n'ibi byose bihari. Irambwira ngo ikimenyetso nguhaye, ngo mbere y'uko ibyo bintu biba, ngo bagiye kuzofunga imipaka ngo ije Uganda. Namwe
hamwe mbona ko umuntu yama nterura aranzamura ampagarika mu kirere kazamura imipaka yose iva mu Rwanda iza mu Buganda uko timeze. Arambwira ngo mbere yuko bino bintu kubwiye bizoba ngwiriya mipaka izabanza ifungwa. Ndazumva bifata k'ibintu byoroshe biri aho ngaho hamwe ndabibabwira, ariko ngo uce 2018 nari maze kwimukira hano ya mipaka yose irafungwa. Gutunga Imana mu muryango bizana amasezerano. Tuvuge ngo amen. Imana izivugana namwe nubwo muri mu bihe bikomeye, Imana izibasezeranye ikababwira ngo nzobagirira gutya, bikabafasha kwihanganira bwa butayi bukomeye kubera ko mufite isezerano ry'Imana. Aho abandi bazagira gutya bakabona ibintu ko biragwaho gituma, ariko umuryango wiringiye Imana, umuryango wahaye ikaze Imana, bazabona amasezerano. Haleluya. Umuryango wa Abrahamu na Sara, kubera ko Abrahamu niwe sokuru w'abizeye, yari yarizeye Imana kandi ngo amare kuyizera n'umugore wiwe birumvikana yari yarabimwigishije, ariko ngo Imana ibi mu rubyaro. Ariko kubera ko bahaye ikaze Imana, barizeye, abandi muri ico gihe basengaga ibigirwamana, abantu barataye Imana. Abrahamu kubera kwizera Imana, Imana ngo imuhereze isezerano. Amen. Icambere isomye igice cya 12 cy'itangiriro, hariho amasezerano Imana yahaye Abrahamu. Yaramubwiye ngo bazamukomokaho bazangana n'umusenyi wo ku nyanja. Icya kabiri ngo bazangana na ziriya nyenyeri ureba. Haleluya. Nyuma y'igihe kinini Abrahamu Imana yasubira gusura, iramubwira ngo muzabyara. Yigeze gucumbikira abamarayika babitambukira bagiye kurimbura Sodoma na Gomora kubera kubitaho neza k'intumwa z'Imana, abantu boherejwe n'Imana. Bamaze kubitaho neza baravuga ati ntabwo twogeza tutabaye umugisha. Arambwira ngo ikindi gihe nk'iki muzoba mukika umwana w'umuhungu. Amen. Sara ngo araseka. Buriya izina Isaka risobanura ngo bitwenge. Sara ntabwo yasetse ariko kubahema, yasekejwe n'ibyishimo n'isezerano Imana ibahaye. Kandi igihe cyarabaye, Sara abyara n'umwana w'umuhungu amwita Isaka, sobanura ngo bitwenge. Imana iradusekeje. Amen. Gucumbikira Imana mu rugo, umuryango gutunga Imana mukayihereza ikaze, mukagendera mu nzira z'Imana, bifite inyungu yuko Imana izigenda ibahereza amasezerano. Ubuzima bwanyu bwose muzamubamo muzi ngo Imana yatuvuze wiki. Iryo ni ibanga rikomeye abapagani batagira. Musabire ibintu tubwira abandi batagira, bimwe na bimwe tuzo tubitesha agaciro. Aho hano hanze batagira amakuru ngo bamenye, ngo bazamenye ejo habo ukuntu bazagenda, bazamenye akarere batuyemo uko kifashe. Twebwe tukabihereza agaciro gakeya, ariko ni inyungu ikomeye cyane kuzubaho umenye mu Imana kiramvugaho ke. Haleluya. Gatatu bitanga icyerekezo. Umuryango wiringiye Imana, hari igihe biza bigera mukaza mubura icyerekezo, mukavuga ngo ese dukora iki. Bamwe bakagisha abantu inama, ariko umuryango utunze Imana kubera gusenga Imana no gusabana n'Imana, Imana izibumekera ibitekerezo byabo ikabahereza icyerekezo cy'ubuzima. Haleluya. Ikabaha icyerekezo cy'ubuzima, umuryango ukagira icyerekezo, bakamenya ngo turaca muri ibi, kandi izo bapanga byose bakaba babipangira mu cyerekezo gihuye n'ubushake bw'Imana. Cyaka nyungu ya kane, gutunga Imana mu muryango biturinda ubuyobe.
Yosuwa ibice 24 umurongo wa 15. Gutunga Imana biturinda ubuyobe. Reka tuwasome Yosuwa 24 umurongo wa 15. Aravuga ngo kandi niba mutekereza ko ari ibyo gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana z'abasogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko nje n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Tuvuge ngo amen. Gutunga Imana mu muryango biza biturinda ubuyobe. Aya makuru dusomye na ya Yosuwa, ubwo Abanyisiraheli bari bamaze kwinjirwamo n'umwuka w'ubuyobe, kandi bari abantu barantangaje. Aba bantu bageze babona Imana batangiye kuyibona mu Misiri igihe Mose akoze ibimenyetso 10. Bimenyetso byose byagaze biba muri Misiri yose, ariko ntibibe mu gace kitwa Gosheni kari karimo Abanyisiraheli. Imana ikabateza inda zikaba mu gihugu, ubutaka bwose, ubukungu bwose ugahinduka inda zikarya abantu. Waje uja kuryama ugasanga n'inda gusa, ariko agace karimo Abanyisiraheli kitwa Gosheni tibihabe. Gace Imana Farao akanga kukorosha umutima ngo ari kure ubwoko bw'Imana. Imana igasubira ikabateza ikindi kimenyetso, ikabateza ibikeri bikaba abantu bose. Waje ufundura amasahani ugiye kurya mugasangamo ibikeri, mwaza gufundura ibyo kurya ibikeri, waje kuryama ibikeri, inzira zose ibikeri. Ariko mu gace karimo Abanyisiraheli tibihabe, inzuzi zose zikaba amaraso, ariko iGosheni iho ari amahoro. Barahaguruka, Imana ibambutsa Yorodani. Iriya nyanja itukura Imana yabambukije yari ndende. Rwari urugendo umuntu ashobora kugenda amasaha 6 n'amaguru. Nuko ngo n'ahantu bagenza amasaha 6 n'amaguru, Imana yumutse ubutaka neza burumuka, babwambukamo bameze neza. Imana yimira amazi hano, yimira yandi mazi hano, baragenda amasaha 6 bagenda n'amaguru bambuka. Ingabo za Farao zibakurikiye, ariko uwanyuma gutya ngo yambutse, ingabo za Farao uwanyuma nawe ari hafi kwambuka, uwa mbere ari hafi kwambuka, n'uwanyuma amaze kugeramo, Imana ihuza y'amazi, bose bashirira muri ya nyanja. Mu minsi yashize sinzi niba mwarabikurikiye, bavuga ko batoye amagare, hari amagare batoye muri ya nyanja. By'ibimenyetso nyine yuko bahashiriye. Ejo bundi tekinoloji ya magare haraye batoye. Ariko Abanyisiraheli babonye Imana gutyo mu butayu, babonye Imana ikazibagemurira buri gitondo, Imana ikamanuka bakarya ibyo kurya bigashira, ejo bagasubira akabona ibindi. Babonye aho amazi ava mu rutare, ariko byose barabyirengagiza. Mose yagenda gukengiye kuganira n'Imana, bakaba bayiremera ikindi kigwamana. Mu nyigisho za Bibiliya basobanura ko impamvu Mose yapfuye, icyambere Mose yaza kwambuka i Kanani, Abanyisiraheli bari kumusenga kuko bari bamwizeye biteye ubwoba, bari kumusenga. Icya kabiri, iyo Mose aza gupfa intumbi bakayibona, nayo bari kwisenga. Imana ihitamo kugira ngo ntakagere i Kanani. Icya kabiri, nyuma yo gupfa intumbi ye ntikagaragara, Imana irayihisha, yaramwihambiye yonyine kubera ukuntu bari baramwizeye. Mwumve ukuntu babonye Imana. Ariko ngo bamaze kwambuka, Yosuwa amaze kubambutsa, barahinduka batangira gukorera izindi mana. Yosuwa arababwira ati nimba ariko muhisemo kuvuga ngo mukorere za mana
zo hakurya ya Rwaruzi, n'Imana zo mu Giputa yavugaga. Jewe n'inzu yanjye je tuzokorera Uwiteka. Tuvuge ngo amen. Kwibika Imana mu rugo biturinda ubuyobe. Igihe cyose urugo rutarimo Imana, byanga byakunda hazabamo ubuyobe. Kandi ubwo buyobe ni ukuyoboka izindi mana. Nababwiye ko hari urugo nahirutse kuraramo mwana n'ibitero bikomeye cyane by'abarozi. Nazagira ngo gasinzira gatangira guhangana n'imyuka mibi. Kuriya umuryango urimo Imana uzugeramo wanaryama. Nukuri ukamurara mu gitaramo. Ariko urugo ruri mu mwijima usuraramo wazugira ngo urasinzira ukamutangira kurwana n'abadayimoni. Kubera ko hari ibindi binditse. Nonunduwe tinyaga kuryama. Kuri abadayimoni nyine byishimo yavuze ngo icyo gihe yari yarahuye n'ikibazo ngo iyo ataryamaga ibirondo byageze biza. Ikibazo cyari kwari kuryama. Naje ikibazo kwari kuryama. Nazangira ngo ndasinzira akaba mvuye n'ibitero. Fata umwanya ndasenga, ngo mare gusenga ndaryama buraje. Ngo uce nganira n'umwe mu bantu muri urwo rugo. Sanga urwo rugo n'abantu ibo bamenye ubwenge ababyeyi baba mu nzu y'Imana nabo bayikuriramo. Ariko ngo buce barwaza umwana baramuvuza abona ati yabikunda. None biringira imbaraga z'abapfumu. Bazana abapfumu mu rugo rw'umunyamurenge. Mutekereze. Bazana abapfumu bakaza baza mu rugo, bakazana amacupa, bakazana n'ibyatsi biriya byose bagakora iriya mihango ngo kugira ngo umwana wabo abe muzima. Bari bafite umukobwa umwe. Haravuga ati umwana yamagenda gutya. Bituma umwijima winjira muri iyo nzu. Ahubwo nicyo cyabaye ikibazo gikomeye. Byaje ntiyakize. Ahubwo yarusheho kurwara cyane. N'igihe yakize ari uko bamusengera. Ubwo ni ubuyobe bukomeye. Ariko abantu iyo bazanye Imana bakayishyira mu rugo bibarinda ubuyobe. Ntabwo muza muyoba ngo muje gukorera izindi mana. Tuvuge ngo amen. Kuko muri iki gihe hari ubuyobe bukomeye cyane. Abo bantu batakaza Imana ukumva ko Imana ntacyo yokora, ahubwo ukayoboka ibindi byitwa Imana. Mu miterere y'umuntu ndashobora kuba adafite Imana hasi. Niyo mpamvu iyo utakaje iyi Imana nyamana hari iyindi Imana uhita ukurikira. Nicyo gituma abantu benshi muri iki gihe baroze. Kubera yatakaje Imana, ngo amare gutakaza Imana ahura n'umwuka w'ubwoba, bituma agira ikindi kintu asanga kugira ngo aciringire. Noneho azagenda yumve ngo afite Imana. Ariko gutunga Imana mu muryango biturinda ubuyobe. Tuvuge ngo amen. Umuntu akumva ari safe, ukumva ufite amahoro. Ntabwo ushobora kuja mu bigirwamana, ushobora kuja mu marozi. Warafashe Imana ngo uyizane mu rugo rwawe. Ariko igihe cyose Imana mwayirukanye mu rugo, hari ikindi kigirwamana muzazana mu rugo. Kandi ubwo ni ubuyobe. Kandi mu bintu Imana yanga urunuka. Imana ntizihari. Tizikenera ngo ibangikanye n'iyindi Mana. Oya. Izikenera ngo yiharire yonyine. Nimba ari urugo, nimba muvuze ngo turwaye ikaze Mana, yiganze muri rwa rugo, ari iyobora. Ariko igihe cyose wakenera ngo iyi Mana zoza nyiprofita, ariko kandi ngira ibindi bintu niringira bigaragaza ko Imana idashoboye. Buriya amarozi, abantu bagira uburozi, ni ukuvuga ngo bavugira ko gukoresha ibintu bumva ko Imana itobikora. Kavuga ati iki kintu nzobikoresha kizofasha kugera kuri iki. Na kane nimba atari na gatanu, Imana yaratubwiye ngo tugende twagira akagurupe k'abantu k'abatandatu tukaba dutara. Imana yaratubwiye ngo mugende muzaje gusenga muri hôpital général.
Umusengere muzungu, umusengere abarwayi. Tugenda niko turasenga, tumere gusenga nta kintu kuva ko twakoze gahunda y'Imana. Kujya turangije dusohotse, umurwazi umwe aza kuduhamagara ngo tugaruke, umurwayi aradushaka. Turaza ngo dushike, aramubwira ngo namuheza agashakoshi kiwe, arakamuhaye, afurunduramo ibipfunyika 3 z'uburozi. Aratubwira ngo ubu ni uburozi tuzi, ubu bwa mbere buza bukora iki, aradusobanuriye. Ubwa kabiri nza gukoresha iki, ubwa gatatu mufasha kugera kuri iki. Twabona ibyo ni ibintu yashatse amarozi amufasha kugera kuri bya bindi, kubera ko yumva ko Imana ndiyo bikora, ahubwo akiringira izindi mana. None murasenze, numva ko umutima wanje umbwira ngo ninire ngibi uburozi. Twarabutahanye tujya kubutwika, asiba ku cyumweru, kuwa mbere, kuwa kabiri arapfa. Kuwa muti yagemisha arihana neza. Abantu batunga uburozi ni ukuvuga ngo ni ukutiringira Imana, aba yumva ko ari iby'Imana itokora, akavuga ngo reka tunga uburozi buzangeza kuri iki. Kera ubwo ni ubuyobe, ariko umuntu wazanye Imana mu rugo rwiwe, tuvuge ngo amen, Imana ukayisasira ukavuga ngo Mana ngwino uganze mu rugo rwanjye, twebwe turakuyobotse. Ntabwo ubuyobe bushobora kwinjira mu rugo rwanjye. Imana izobagirira neza, nta buyobe buzohaba, Imana izakomeza kubamurikira. Igihe cyose umuntu adatunze Imana ni ngombwa ngo cyakanga cyagata n'iminota yarangiye. Cyagatanu, kugira Imana mu rugo bizana ubutunzi. Kandi ubutunzi tuvuga si ubutunzi bwo mu buryo bw'umwuka, ni ubutunzi bufatika. Haleluya. Ni ubutunzi bufatika. Birashoboka ko umuntu ashobora kubaho kandi batunze Imana, ariko ntashoboka abona ubutunzi. Twavuze ko hari igihe Imana itugerageresha kutwaka ibyo yaduhaye, kugira ngo ibashe kudupima, igire ishi tunyuzamo, kugira ngo igire ikindi ducuramo. Yewe hari n'ushobora kuba muri icyo kigeragezo, ariko isezerano ry'Imana rikuzura anakuza anashaje. Imana akaba aribwo ibasha kumusetsa. Hari n'igihe ishobora kuguhereza bwa butunzi, ariko ugahura n'intambara nyinshi z'abadayimoni, ugasanga mu by'ukuri Imana yari yaraguhaye, ariko wahuye n'ibitero, imyuka y'ako karere, kuko evangeliste Byishimo yavuze ko yahuye n'imyuka mibi, nimba ari inganje, nimba ari imihimba, imuteza ubuhumyi no kuba paralisa. Noneho ubutunzi bwawe ugahura n'ibibazo. Uku twavuga ko ari Imana yatwatse ubutunzi muremure. Ubutunzi bwawe ni Imana yatwatse, cyangwa ni imyuka mibi, ni intambara twahuye nazo za Satani kugira ngo ubutunzi bwacu butive. Tiyera tugasanya. Imana yari yaratugasanya, ariko umuntu ashobora guhura n'ibihe byabihe bikamukuraho ubutunzi, ariko gucumbikira Imana kuyizana mu rugo bizana ubutunzi. Bibiliya tugira ngo umunsi Salomo ngo yima abaye umwana, ngo yafashe amatungo aragenda aja gutambira Imana, abwira Imana ati Imana ngaha baye umwana, ndagusaba kugira ngo unyobore. Ngo araryama amaze gutamba ibitambo 1000, araho ngaho ngo amaze gusinzira, ngo Imana yamugendere, ngo iramubwira ngo ngawe gishusa. Imana inezezwa n'ukuntu yayobotse, ngawe gishusa, kuko Salomo ise Dawidi ku ngoma iwe yabaye umwicanyi, yarwanye intambara mu byaha 3 Dawidi yakoze.
bigaragara. Ikintu cya mbere Dawidi ngo yakoze ibarura, Imana yari yarabuje ubutumwa akora ibarura, aragenda barabana. Imana yaguhana ngo kubera ko wakoze ibarura narabikushije. Icya kabiri, Dawidi yabaye umusambanyi. Icya gatatu, Dawidi yarica. Nibyo bya ku ngoma ya Dawidi yarwanye n'ibihugu baturanye Abafilisitiya, nizo ntambara yakoragamo. Imana isura Salomo iramubwira ngo ngaho isa. Salomo arabwira ngo mana jewe ndagusaba kugira ngo mbereze ubwenge bwo kugira ngo nyobore bano bantu wampaye izabacira urubanza rutabera, urubanza rwiza. Imana iramubwira turantangaje wowe udasabye ngo ngwereze inkota uzabashe kwica bariya banzi bana b'Abafilisitiya babagose biriya bihugu zica ribatera. Iramubwira ngo kubera icyo ku ngoma yawe nzaguha amahoro. Cya kabiri, nguhaye ubwenge mu bantu babayeho n'abazabaho ntawe uzagira ubwenge nk'ubwawe. Icya gatatu, nguhaye ubutunzi, nta muntu uzonganya nawe ubutunzi mu isi. Tuvuge ngo amen. Kubera ko yazanye Imana akayimika akayishira mu muryango, bizana ubutunzi. Iyo ukurikiye amateka, Salomo ni umuntu wabaye umukire. Ibisomyo byanditswe biza bigaragaza ko abandi bo ku isi yose bagaze baza bakaza kwicara kwa Salomo kugira ngo bumve ubwenge bwiwe. Ari umutunzi ukomeye, gusa yaje nyine kubigendamo nabi. Ubutunzi iyo bwabaye umuntu utabe maso uzamugusha. Kubera ko yarageze ubutunzi, yamashaka yera ku mugore wa mbere aragendageza ku gihumbi. Keretse watabonye gusa yamukunze. Uriya ni umukobwa kwa runaka mumuzanira umugore wawe igihumbi. Yaza teretse igihumbi n'umwe aramunanira. Ramutekereza. Kubera yarafite inkwano none se. Hari ubwoko twabanyiri haruguru abafurero. Ikintu cyane kiranga neza ko umufurero yagize ubutunzi ni ugushaka umugore wa kabiri. Umufurero yagazaho umumbaje mwiza abantu bose bazaza gukorera ama etaje mwiza, bwace yagira ubutunzi akamashaka undi mugore. Salomo nawe ariko byari byarageze, ariko Imana ihagarara ku isezerano. Icyo yari yavuze ngo imuhaye amahoro, imuhaye ubwenge, imuhaye n'ubutunzi. Imana irabireka bikomeza kubaho. Gusa iramubwira ngo kubera ko wakoreye ibigirwamana, ubwami bwawe bazagusimbura, ubwami buzacikamo kabiri. Ku ngoma yawe icyo navuganye nawe gihagaze, ariko umuhungu wawe uzogusimbura, ubwami bwiwe buzocikamo kabiri kubera ko wakoze ibyaha. Uzana ibigirwamana mu rugo, ushaka abagore benshi, uzana izindi mana. Kubera icyo ubwami buzacikamo kabiri. Nicyo gihe igihugu cya Isirayeli gicitsemo kabiri, imiryango imwe 10 ikaja ruguru, iyindi 2 ikaje. N'ubu ngubu ari ingaruka zikomeye muri Isirayeli. Imiryango 10 yaburiye irengero kugeza n'uyu munsi kubera icyo kintu. Iyo rero Imana twayizanye twashira mu rugo rwacu, Imana zitanga ubutunzi, abantu bakagira ubutunzi. Tuvuge ngo amen. Nubwo bikagaragara ko abatuye isi ndetse n'abapagani aribo bakize kuturusha, muzi ukuri kurikiranye ntiwomenye n'ubutunzi bwabo buza gupfa. Mwari muzi ko amazu menshi hano muri Kampala yubakiye ku mitwe y'abantu. Mbere yuko bubaka inzu akabanza kushira igitambo, bakica umuntu, bakubaka muri fondasiyo bakashira umutwe w'umuntu nk'igitambo kugira ngo babone ubushobozi. Ariko ubutunzi bwacu mwibaze, abantu badafite ubushobozi n'aho dutuye mu mazu meza kuruta abanyagihugu duturana. Ni ikintu kigaragaza umugisha w'Imana. Hari inyungu zikomeye zo kuzana Imana mu rugo rwawe. Haleluya. Kuko Imana ibahereza ubutunzi bukagenda buza, abantu bakazibaza ngo narababwiye uburyo polisi yampamagaye hano. Ntabwo ariko mwebwe mubayeho.
nimwe mwambara neza, nimwe mutuye mu mazu meza. Iyo ureba ubuzima bwanyu ubona ari bwiza kandi ntibuza gukora, mubayeho. Ariko ndakindi iyo mwapfukamye mugasenga Imana mukayihereza kaze mu rugo rwayo, Imana ntiyoreka kubahereza ubutunzi kugira ngo mubeho. Tuvuge ngo amen. Kwakira ijambo ry'Imana n'amashimwe.